Dobar dan, ja sam Nadežda Petrović. Rođena sam 11. oktobra 1873. godine u Čačku. Sa porodicom sam se preselila u Beograd 1884. godine. Nakon više ženske škole u Beogradu započela sam dalje školovanje u Minhenu, u ateljevu Slovenca Antona Žbeja. Privremeno napuštam Minhen. 1900. godine vraćam se u Beograd kako bi održala svoju prvu samostalnu izložbu, ali, međutim, tadašnje stanovništvo nije imalo sluha i nije moglo da prihvati novine mojeg slikarstva. U Beogradu 1912. godine otvaram slikarsku školu. Iste te godine učestvujem u Prvom Balkanskom ratu kao dobrovoljac i bolničarka na frontu sa srpskom vojskom. Sam ponovo 1913. i 1914. godine. Za vreme Prvog svjetskog rata Nadežda je bila bolničarka Dunavske divizije i sa njom učestvovala u borbama na Mačkovom kamenu. Ovu bitku opisala je u pismu reči: "Mi smo ovde imali za prvih 6 dana načovečanske marševe iz Srema, čak na Jagodnju planinu. A ovde za 4 dana dolazak 4000 ranjenih. Borbe su bile užasne i očajne s naše strane, a i otpor Austrijanaca dovodio je naše do beze. Pa posle 6 dana uspeha i napredovanja preko Rožnja, Milutinovog groba, Miletina brda, gaziti preko Jaguara i Uvala i strmina prepravljenih našim ranjenicima i ranjenicima austrijskih Slovena, zaustavljamo se na Jogodnji, na Koti 915. Brankovac prema Mačkovom kamenu. Imala sam nervnu krizu, kada su nam odjednom doneli 20 oficira teško ranjenih, bejah skamenjena. Smestila sam ih u veliki šator. Otpočela sam očajno plakati. Tada su me siromašni, oni sami tešili, a jedna od njih, milujući me rukom po rukavu, sam se bušio u suzama, govoreći mi: "Gospođice Nadežda, daće Bog, istrajat ćemo, pobedit ćemo, osvetit će nas oni koji tamo ostadoše. Gospode, zar ne vidite, izginuste svi. Bože, što kazni ovako našu naciju. Nijedan rat naš prošli ne pružaše nam toliko jada i strahote. Ali Mačkov kamen ipak pade, posle svih napora naših u ruke Austrijanaca. Morado smo se povući, jer nam je pretila opasnost da nas sve zarobe, naročito zavojište. Bili smo suviše blizu njih, morali smo sve oficire što pre evakuisati za Pećku, Valjevo. Silnih polaznika ovde ispratih do večne kuće." U svojim pismima Nadežda pominje i da Austrijanci koriste dumdumetke. Sada prihranjujemo i evakuišemo ranjenike i kupimo ih po jadugama. Rana ima užasnih iz dumdumetaka, tako da se zgražavamo. Posle pobjede srpske vojske u Cerskoj i Kolubarskoj bici nastalo je zatišje, pa Nadežda 1915. godine odlazi kod svoje porodice u Skoplje, gde su se sklonili. Uželila ih se nakon stravičnih prizora koje je videla. Namera joj je bila da ih obiđe, a zatim se vrati svojim ranjenicima. Bila sam odlučna do kraja i odlučila sam da se posvetim radu u Valjevačkoj bolnici. Nadežda Petrović je bila akademska slikarka, humanistkinja, društvena radnica i ratna bolničarka. Zlatnim slovima upisala se u knjigu srpskih velikana. Umom je išla naprijed, rukama stvarala, a razumom i upornošću prednjačila. Imala je evropsko obrazovanje i putovala po Evropi. Kada je većina žena u Srbiji bila nepismena i kada većina žena po udari nije videla svoj rodni kraj. Bila je nastavnica slikarstva, priređivala izložbe i umetničke kolonije. Pisala kritike, držala govore na patriotskim zborovima, spajala ljude, ratovala. Život su je bile slike i otadžbina. Ako znate neko njeno delo, napišite nam u komentarima ispod videa.